Ndzi vonile tikweni ra Johannesburg vanhu lava tirhaka mugodini, van'wana va pompolo ribye ra ku tiyela, van'wana matsumatsumile ta tiyimbela khala primary n'wina mi ti tivi a mi ti tivi n'wina mara ni khensa swinene vanhu va ka hina kwa minjhoni ka nkanelo wa gingirikani. Vito ra mina hi mina Mandla Legere. Gingirikani wa ku va xava ni vone ti-demographics ta nkanelo wa gingirikani ti kombisa ku kahle hina laha ka nkanelo wa gingirikani ha voniwa le matikweni le handle. Ni nwa tiyela a na ha ri na mati ndi ya hisa. Ha voniwa matikweni me le handle, Nigeria, ni swi tikuma na hina ni ta ka Nigeria, Senegal, DRC. Who's watching us from DRC, guys? And when munhu a kha va hina swinene a America, a Germany, na swona a Netherlands va kona vanhu lava seketelaka nkanelo wa gingirikani. Khensa swinene ni vone vanhu va le Saudi Arabia, Indonesia, va ka hina leswi hlamarisa. Ni khensa swinene na khensa hinkwako lama nga kona na mamukeleka na kwa hina wa nkanelo wa gingirikani. Ni tshamisakani hi tiphina swin'we hi ta vulavula namuntlha hi Professor Tito Mboweni. Va le ku trendeni swinene ka ti-Facebook, ka ti-Twitter hi mhaka ya leswi va nga swi endla le ka Munghana Lonene FM. Hi ku hela ka vhiki va tsutsumeni va ya ka nongonoko luwa wa Pastor Strike ku nga duma swinene wa minkondzo ya tinghwazi laha ka nongonoko kono va tlangela vanhu lava va nga tinghwazi eka community kumbe a matikweni ya vona. Ku fana na vona kokwani Tito Mboweni kumbe Professor Tito Mboweni i munhu loyi a xiximekaka ka rixaka ra hina Vatsonga. Ha tinyungubyisa hi vona swinene hi ku i munhu loyi a nga kulela a Tsanini. So loko va ri leni va vulavula xilungu se vanhu va tsakanga va kwata ngopfu ka swona. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, kompoti hi ritshuri ka tika va lahlekisa hikwani bazi maxlowa hi ku a vambiwe ivi fika nghenelela na Professor Tinyiko Maluleke i munhu loyi a tirhaka le Pitori ka University ya Unisa lowu nga hoxisi. Va fika ku hayi mi nga beli ku dlaya munhu loyi kahle mara va tisola swinene Tito Mboweni va kombela ku khomeriwa loko ku ri ku na chance va lava opportunity ya ku kumbexani va nga tlhela va swi endla futhi va swi lunghisa. So mina hi ku ya mina ni ngo a hi va rivaleli a ni swi tivi n'wina mi ri yini mi nga comment laha hansi mi tsala loko ku ri ka mi za mi subscribe ka channel ya hina kumbe mi subscribe mi click the red button mi tlhela mi ku tlila ka clock ku loko hi humesa minongonoko ya hina mi nga sele endzhaku mi nga titimeli. Mi tlhela mi byela van'wana ku xeni va nga sele endzhaku na vona va subscribe ka channel ya hina ya Mandla Gingirikani ne a nghene timhakeni. So loko timhaka ti ri so vanhu va kwatini ivi Tito Mboweni va vuya kahle va ku vona se va tshika Twitter yo a fela va la ku vona yini vanhu va ku hayi a va fambi swa fana musikeni a va hi representangi va hi nyumise ngopfu. Mara lexi nga hlamarisa ku mhaka leyiwani yi khumbe ngopfu a yi khumbaka ngopfu ntsena Vatsonga, yi tikomba yi khumbe ngopfu vanhu lava va nga na mhaka ya ku lemukisela mhaka ya ririmi ku ri hikwalaho ka yini munhu loyi a nga Mutsonga a tsutsumela ka radio yo fana na Munghana Lonene leyi haxaka hi ririmi ra Xitsonga a fika a vulavula xilungu swi te njhani. Tito Mboweni loko va introduce va fika va vulavula Xitsonga xo basa xo hlantsweka xa ku hlonipheka ma swi twisisa na mina ni ku hamusikeni lava va hembela vanhu lava a va hoxisa nchumu. Hi vulavula hi mfana wun'wana a nga tswariwa le eBodweni eka purasi ra Regisoni hi 1959. Hi sunguleke exikolweni eBodo Primary School. Principal ya koho a ku ri Principal Xingwenyana a ri strict. Ma loko se swi kha swi ya va kha va se va vulavula hi tipolitiki hi ko swi nga hoxeka kona laha swi ke swi hoxeka swinene. Most of the lecturers, the white ones in particular, who could not make it to teach at the University of Pretoria, Stellenbosch, or even at UJ, were sent to the black universities. And their intention there was to try and undermine the soul, the inner soul of the black child. Mara kuna mhaka n'wana yi nga ni hlamarisa mina loko kuna munhu un'wana a nga fona a va ku n'wana wa Professor Tito Mboweni, munhu loyi a fika a vulavula xilungu na yena. Me laha swi nga ni hlamarisa ni ku swi vula kahle ririmi ra Xitsonga emutini wa ka Mboweni a ri vulavuriwi hikwalaho ka yini vana na tatana va vulavula ririmi ra xilungu eka radio station leyi yi haxaka ririmi ra hina kasi hi ta tinyungubyisa rini.
hi va ka hina loko Xitsonga hi nga xi vulavuli vanhu lava nga va ta hi teka njhani serious nto titomboni wa ku hava phele va tlhela va seletela va nge swi phindi va kombela ku rivaleriwa mara hikuva vanhu va hlundzuke ngopfu swi tikomba ku nga ri va tikomba nga ri va lava ku tshika na Twitter vanhu va ku a fambi mina ni lava va nga fambi ku titomboni munhu loyi a nga hlonipheka swinene loko mo languta va dyondzeke swinene ha swi tiva hinkwenu ku va velekiwe le a tsanini va matsanini i munhu la tshamaka le a Mhlava Cross va na muti va na ndyangu va na yindlu ya kahle kwaleni ende swi tikomba ku ri swi timhaka ta kahle vanhu va lava tinyungubyisa hi vona mara nto nga ri veri ku na history ya ku Professor Titomboni a swi talangi ku va vulavula Xitsonga i nga ri a va tinyungubyisi va rhandza ku vulavula Xilungu ni ngo mara mina ku ni swi langutile swa tika nkarhi wun'wani va ka hina mina a no va yimelela ne swa tika nkarhi wun'wani ku loko munhu a dyondzekile kumbe a kha tshama na vanhu lava tiyambi nge ta exerhol kumbe laka tshama na vanhu lava kuma ku va vulavula ngopfu Xilungu hakanyingi gina i tolovela ku vulavula hi Xilungu ku i kota ku vulavula swilo vanhu van'wana va swi twisisa ku na wena i ti hlamusela kahle ma swi twisisa so loko ka radio station no fana munghana lonene va lava ku munhu a vulavula Xitsonga mara loko ni yingisela audio liya a swi twali emasunguleni ku tivisiwa ku veri nongonoko lowani hambileswi tatana Mboweni va swi kota ku vulavula Xitsonga va ta vulavula va ta katsa na ririmi ra vadyanhlampfi a swi vulavuriwangi mara hakanyingi na swi tiva ku swa tika ku va munhu a vulavula hi ririmi ra Xitsonga loko a kumaka a hi ririmi leri a ri tirhisaka masiku hinkwawo ngopfungopfu loko i fanele ku hlamusela kahle i kota ku twisiseka mara sweswo a swi vuli ku Professor Titomboni a ka ha ri nghwazi eka hina Vatsonga maybe mi nga vula kwala ka ti-comment matitwelo man'wini mara mina ni vona va ha ri nghwazi hikuva i munhu loyi a nga participate swinene i munhu loyi a nga teka ndhawu swinene loko mfumo wa Afrika-Dzonga wu tekiwa hina vantima loko ANC sungula ku fuma hi 1994 a va vekiwe ku va holobye wa swa mintirho loko swi ya malembe makhamaya va yisiwa leyi va ku hi vona holobye wa swa timali hi swona muskene swa governor wa Reserve Bank before sweswo nga ri va tsikile va ha ri ka swona nga ri va busy na timayini that's why mi ni vona ni mbale na swilo leswiwani ku hi representa timayini eka stores hala tiyami ya hisa mi nga chavi so mi la vutisa swin'wana ku ri xana hi ya tinyungubyisa njhani ku ri n'hweti ya ku hlonipha kumbe ku xixima rifuwo na ndhavuko Heritage Month ya hina Vatsonga hi ya ti xixima njhani hi ya yi tlangela njhani hi sungule so hikuva loko vulavula heritage a wu vulavula ntsena hikuva munhu a ambale tinjhovo na xibelani hi vulavula ngopfu na mhaka ku vulavula ririmi na swi tiva ku loko hina van'wana loko ha kula phela va byela ku ri hayi swilo swo fana tinghoma ta Xitsonga ta xigaza a ti nga chayisiwi mhaka va ku swi na madimoni a va ku ri nga ri loko hi chayisa swona tinghoma to taniyani i nga ri a wu dyondzeka kahle ka ha ri na vanhu lava va titwa ku nga ri na sweswi loko munhu un'wana a chayisa risimu ra Xitsonga ra xigaza ra traditional munhu loyi a nga dyondzekanga hi va ka hina vanhu va dyondzekile laha handle and va cina makhwaya le ka Andrew va cina makhwaya le a 13 ku busy vanhu va dyondzekile mara keni va ha tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona mi nga saleli ehandle va ka hina mi nga titimeli mi nga titimeli hikuva ku na mhaka yin'wana ni nga yi vona ya ku mi kuma ku munhu ne i na n'wana mara kuma ku n'wana wa yena a nga vulavuli Xitsonga a nga xi tivi Xitsonga na mina maybe ni wela kona ni swi tivi mara na swi tiva ku ri vanhu vo tala ha tsandzeka kumbe ha hluleka ku dyondzisa vana va hina ririmi ra hina ku va kota ku vulavula Xitsonga xo hlantsweka va tinyungubyisa ma swi twisisa hi ya tikukumuxa njhani vanhu van'wana va hi tekela njhani nhlokweni ma swi vona ku vhele ka swilo ka vuhaxi bya la Afrika-Dzonga a swi talangi ku Xitsonga xi vulavuriwa hi nga vulavula hi timhaka ta radio kumbe TV a swi talangi so xinkadyana lexi hi xi kumaka xa ku hi xi vulavula ririmi ra hina ra Xitsonga a hi xi tirhiseni hikuva xinkadyana xi ntungunu ma swi twisisa so loko munhu o za a ya ka radio a fika vulavula Xitsonga hina ha n'wi hlonipha n'wi yingisela ma loko se munhu a swi cha vulavula Xilungu swa hi tikela leswaku ha tikeleka hambi hi kha hi swi twa nga ri kahle kasi ku humelela yini ni tshama ku leswi van'wana va nga twisisa swona loko tatana
loko tatana Titus Mboweni va kha vulavula ririmi ra vadyanhlampfi le ka Munghana Lonene. Mara mina ni ngo a hi va rivaleleni xihoxo xi endla hi munhu ma swi twisisa. So hi nga kwati ngopfu hi nga hloniphi a hi va hlonipheni ni ngo mina ni kha ni ku matlhari hansi va ka hina a hi va rivaleleni kokwani Tito Mboweni. Va nga tsutsumi aka Twitter hava lava hi ku hi lava mihleketo ya vona va tala ku Twitter hi Xitsonga minkarhi yin'wani ende Xitsonga xi vona xi va xi hlantswekini ende loko ku ri na timhaka ta tipolitiki swa timali va kota ku vekela mavonelo ya vona na hina ha dyondza kwalaya. So loko va suka ka Twitter swi vula ku hi nga hi dyondzeki a hi nge he swi twi ku ri a hi nge he twisisi timhaka leti a fanele hi ti twisisa ta timali tipolitiki yini ni rhandza ku tinyungubyisa swinene hi vanhu lava va nga dyondzeka va Professor Tinyiko Maluleke va xi vulavula Xitsonga ni va rhandza swinene va tatana Floyd Shivambu le palamende va vulavula va tele ngopfu vanhu lava vulavulaka Xitsonga le palamende ha tinyungubyisa hi vona ni ngo a hi yena emahlweni hi vulavula Xitsonga loko hi nga xi vulavuli Xitsonga xa vulavula hi vamani va ka hina ma swi twisisa ku va munhu ambale dovani a bohe duku na tinguvu a swi loko munhu loyi a xipunda ku va tlanga music wa Xichangani ku music wa Xitsonga ma swi vona. So a hi tinyungubyiseni ku heritage month i n'hweti leyi hi fanele hi tinyungubyisa ngopfu yona hikuva hi vulavula Xitsonga. So loko hi tlhe hina hi nga xi vulavuli swi ta hi tikela hayi kahle ni twa ku na van'wani va nga Vatsonga laha handle laha va nga duma swinene ku nga va vatlangi va bolo kumbe munhu vulavula hi vona i va mani a no Steve i mani goalkeeper leya khale ya Pirates i very Mutsonga na yena ni rivele ku ya khomela chipa yini ta sweswiwani ro vito ra yena munhu wo fana Brian Baloyi a swi ta ku Mutsonga hambi wa xi vulavula ke ni twe ku na Thomas Mlambo Mutsonga mara ni tshama ni va twa va kha vulavula Xitsonga ni tshama kusuhi ni ta va twa ku ni twe ku na Manyama very man this guy Manyama i tlangela Chiefs sweswiwani very i vulavula Xitsonga na yena mara a ni tshama ni va twa vulavula Xitsonga mara ni rhandza ku tinyungubyisa vanhu vo fana va Mathoho va vulavula Xivenda xa vona va Oscarin Masuluke va xi vulavula na Xichangani va mani va Lucky Baloyi wa vulavula Xitsonga loko a interviewiwa Nyiko Mobi ha tinyungubyisa hi n'wina hosi Gledwin Xitolo va tele mani hi nge va heti vanhu lava vulavulaka Xitsonga loko va interviewa ka ti post match interviews. So hi ngo ha tinyungubyisa hi n'wina yanani mahlweni mo vulavula Xitsonga mi hi representa mi yimela hi ku hi tshembe n'wina va ka hina loko n'wina mi nga xi vulavuli hayi leswaku ririmi ra hina ri lovile hi file ene mina ni nge vuli ku Ekesdorp mhaka sweswo ku tselekile nyora ne no ti ya mina namuntlha yi nga se yona. Okay, on a serious note guys mhaka leya language is very serious. Van'wani va vula va kanela gingirana a yi na ti-subtitles kokani no tendlela ni ri na yexe ma swi twisisa so swi nga ni tikela ngopfu ku va ni tlhela ni tla ti-subtitles mara xikongomelonkulu xa mina i ku va ni tlakusa ririmi ra Xitsonga ku nga ha va hi tindlela to hambanahambana lero vanhu vo fana va Sho Madjozi ha tinyungubyisa hi vona swinene hikuva va xi chavi Xitsonga. Ku na poem yin'wana ni nga n'wi twa a kha yi ba yi nghenisa na Xitsonganyana le America le khale ka yena a ti vitana Maya Wejere I think na sweswi wa ha ri Maya ku Sho Madjozi vito ra stage siku rin'wana ta va hi na Sho Madjozi ka Nkanela Gingirikani mi tshama mi languterile for that interview loko ri mina Mandela Gingirikani va ku maxava ni ngo Ekesdorp ke tselekile nyora I'm thirsty ni totora ni ngo va ka hina a hi vulavuleni Xitsonga hi tinyungubyisa hi mbala xibelani tinjhovo hi tinyungubyisa hi ku va hi ri Vatsonga hi nga ti chavi hi nga ti nyumi na siku na rin'we ma swi twisisa. Salute mi nga titimeli Dinadora Ekesdorp so mi wena a xi gazeni ka tika.